adaba birtalong pen niliklar ATV non arjuik tha birtang ton pen Ni Paikre Porni Socheng constituency arlo lang erdangalong public interaction program ki biponalong department kedo an officer atuma phan pha ponsi radangno konat arongsi kapapi hup kedo mapu karju padopon Socheng constituency arlo non ki claim bom jal jivan mission scheme prabjin pen patang ponang jipu pen PHE officer atuma phan radangno than pachini tekang lapen lang erdang arong arara phan current ame prabjin pen nang pale popusi Dr Tuliram Rong hang pen lamchak chipitekang Western Bengal District Commissioner, Superintendent of Police Penchenglok, Principal Secretary Kalbeno Autonomous Council, Secretary, Joint Secretary, Under Secretary, Laben Officers Kedoan, Laben Nilikaching Honai, Socheng ang Kanglong Kepa, Ahin Ben Kevan, Karbiro Masaraka Eto, Laben Kedangna Chetong Tu, Kacho Papon, Manpeng Alwi Kedoan, Laben Kedak, na jatong dun ne po phoron ne pae phoron gibi githi jirpo jirpi lapen press media tu aprang sinala to bhan ningkan kimia kadrom pajeg lo kadrom netum ke chengsi ke Lasonsi sorkari gaungbura SGB certificate tami rontekang lapen longle pata pekar om rontekang pen radaphan aning pathetekang ben kaching ki than kaching mu apen adak Jathan Jimung Bendak, Gopia sayang deng mai claim ponji. La sofan sinil tumrat bin puro ta deng ponlo, deng pondet pen. Lahaya scheme ka pichun je phan, lahaya sang deng pichun je phan sinil tum Karbela Autonomous Council pen kebang, la pen keda ke officials ke bang dak district commissioner tado, superintendent of police tado, DCSP pen chenglok, principal secretary pen chenglok, secretary kedoan, officers kedoan, kedoan tame ni tum dak Karbela Autonomous Council abitung silan lo, dasila so isi pen Socheng konsensial lo kopi piasa yang dengma kenang sot mukhana pichun je pansin itu dak pini dak raten hamren along la 100 bidet hospital mantusiam 100 bidet kali 150 bidet la so banken itu prabjin meng pupo na tuma chini la kamas ke tanger lo la si pini tani lilang la si prabjin meng kang pui pansin itu hamren DTO office bang ke la da bang ke non makin state government be chikinang la si prabjin na me ki ponje pan boy la pen hamren na taunang along bangke la da ka bangke award tin tame la ke do anarong tame da mesen atwar tawar blok atwar ben chenglok black topping atwar la hai tame ningkan siang mong kapitang je fansi ni tu Karbela Autonomous Council pen bori pon hamren bro secretariat long kenang so da hot ala receive long de da kelong le ana hormu da menil tum kopi pima la hai hormu da ke pichun je fansi tum bori pon bo la pen ke da hetana secretariat mon pgp pon je fansi tum non state government pen funding han chang momlo dono plong de mission secretariat ki bi pon je jate difu secretariat son dakta jate mini secretariat ki bi pon je fansi ni tum bori pon bo jase Mayalong alohia manpen kachitong dun ST6 Parliament Amar Singh Tisolapen MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron Lapen penang kethi kidingatum chitong dun Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News Lakhain ka raisi Borjan constituency ke parlopon apar hatoka himari timung arong amekar bom tamunda lapen majuli terang pia sopia klen priya munda phong deng ke charlie bom apora hotpen apuar lolong langke do ke so kachulong lokajo ningkan cricket home playing dera phit anta ke so bang ke miang thek ka videra jo ke so kachilang jia phan kisung ke so de priya munda asar bura lapen asar piatum ke AC kachari anparta Borjan constituency AEM surjarong pharaphan kirap kachohang pon Kisung ke podera tumpen perangkia thengnolong kachuning ripona tengki Priya Munda kiso kachulong ke chenga hotke Nikos Hospital Dimapur si sechelang dam phitlo bonsata hadake un AC Puthot Faith Hospital along pontu lapen lakthom sose tangka damlo seta operation nang lang pojok nona banki tangka vedetsi kamatha kisung thek tiklo lasi tangka pedam nang jian pak pedam lasi non ke kiso kachilang jia phan tangka bang avidetlo lasi Prabjin pen EM Surjarong Phar lapen CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Dr Numal Momin atuma phansi nang ravek thapusi chuningri pedopon ajali tungla along lang nam pen kisi padam thaplo kuna na ki azat long jenong ti theng prang ni bi ta sami chi yo laplo
sidon ki josi Dimapur Fight Hospital po along itu eklang namlo rasa dak ang theke long bende lasan apu long si langdo pasi laso operation ya fan asal nang theke long poran kele tu khoras tame iglo jenong gan bijan wala dan theke dan istemi si ola po ngai tame bondok chipi lablo pasi masa operation ya fan kaduria jene sila si itu Afrika dia be Lala si yo sini tu lah tim kar biang long ijak pon kai po tum phansi kilap chang ini phansi nang ka theng bang pasi si Lapen ning ke me pen kirap dunji ning ke hang arada tum setami la screen along ke paklang pon a number 9863044585 along kirap nang pale ignon pusi kisung ke podet arada tum pen ning duk pen chuning ripon News Report KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom